रमजान का महीना रुखसत हो चुका है, अब चाँद नए माह का नजर आ गया है। रमजान का महीना रुखसत हो चुका है, अब चाँद नए माह का नजर आ गया है। सब जग के मुसलमान अब ईद मना रहे हैं, उमंगो बड़े दिल से ईद गा रहे हैं। والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزل جنده وهدم الأحزاب وحده. لا ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعزل جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
جنوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah samanatuna Mendaras kami mantuna ala Siti Binti Lupa kaya aja pekan untuk nato abanti kan sama itu kan sama aja kita makan sama itu berdasarkan kan jawab abanti kan sama itu kami kan orang makan kaile kami kan الله أكبر
إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Ako logo, anak pasir sanggil kalau mga anak berpagiro. Dah. Kagian ka na nalay kung saan ka na ni kapal, wakasubihan tayo pasir. Oy. Request ang sa terapan. So anak terapan eh, hindi na pelupas. Nagkapakayawan. Gina naman. Dah. Padahal lagi apa juga saya padahal di terapan. Nah, pada saat nurul Allah, kepakaya pemana batal dunia lah. Lagi kita berpasang rumah. Oh, kata, biar orang kaya apa na presiden kita na ginagwi tama na kaya ko Dr. Haji Muhammad na sosial pa ang ada kami sisagin kaya ko gingo tama na ko yung dalis na ko kami dasiran kami. Okay. So, alhamdulillah, kau kaya perapalan ni Rano. Kepangaya ko minum mga baik. Bana sa nurul Allah sama na kalama pia. Bingay ako man na tinutan naman to. Nag-iisip pa man ng mga pipiya ko mga gawitan. Kaya pakadulagyan nga itilpito. Na kataya ko ba siya Haji Muhammad? Yang kaya kapapatagal na rice bila presiden itaw sa Ginetec na inshallah na itinigtan wag yung kaya itilpito mga pangremisi wag naman gila dapat ano kamat dapat ano ba na ayat mo pa man na kamat kano na biyan mo ito kapun siya kano siya gawin mo ito pa man na sinyat kano so isa na ito na lang wala sa kami Nah, insyaAllah kami ini kita lang ulo. Kita lagi perlu sa yang pagi nito. Dapat maka-street ang ginagawa sa sana. Atau lagu ini mo. Nah, maka-street na ro Pilipinas sa tanong. Maka-street na ro Pilipinas. Tulay ka dyan. Nga patawa. Yang kaya ini kita puasa ini puasa. Nah, ayo tu apa mana? Dia kita lusina. Dia kita lu supaya kita sabuna mata ini kita. Ipangulong tarusi ko imam asu-asu atang si Kodong.
Dia tentang supir sekitar 2 rakaat ay pagurutang si imam at suwatang si penugan. Sa Arabia usalli sunnatan li'il fitri raka'ataini adaan ma'amuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gitu semua ada. Usalli sunnatan li'il fitri raka'ataini ma'amuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Semua baik. Usalli sunnatan li'il fitri raka'ataini adaan ma'amumatan lillahi ta'ala. Ma'amumatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gitu yung pamanapin ka to. Mga bayi, usalli sunnatan li'il fitri raka'ataini adaan ma'amumatan lillahi ta'ala. Dia ka tanong, siapa yang tanong sa 2 rakaat Idul Fitr, ipagulog tanong si imam, aswa-aswa tanong si bulan ko. Ay dapat yun, ay di tanong tayo naman. Ayat takbir ang yang gaya Idul Fitr na siya sigo paganay. Kisagyan mo tayong kadula, pito. Pito. Yang mga subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allah. Maka siyang, may kadua, maka pito. Pada sa kalau Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يأتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على من لا نبي بعده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، ويا عباد الله، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بعد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. والرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الكريم: من زاد رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق mga umat nabi, mga pangreligion iman ko na sa mga malaikat Allah subhanahu wa ta'ala na sesa-asa sira kukulilingan nila na kiyang kaya dunia diran isyaksia babagbayan nila sa mga umat nabi mga kawamir masay sasakyan kaya ulan-ulan araw mga pangalan ng Allah. Ipangandagiran si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ko, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amat hindi mo sila. Sisakyan kaya iyong itil fitr. Sabab sa miro masay sila. Si ko kanda yung biya at pulo-pulo kawin. Na biya. Biadab yang mo pamana mga turugiran mga pura-puriran biya tigriran sukya patairan ako nam biya tigriran sukya patairan akaw pagtag sa suwa-suwa kaya Allah naiman ko kay milit tali masisakyan kaya itil fitr na mga pagremi si Allah akawan tanu o manipisak di mana napang talutan ainit pa nagatanu nakpalak palayat na nagpinjikan umina pagpamangani sabilaan Allah subhanahu wa ta'ala mga tao ay initindri na nagyan kaya iyamot idil fitr Allah tamansi ko mga polo mga pakkayo kayo mga ragat mga stasi ko mga ragat dapat tumangani sabilaan kan Allah subhanahu wa ta'ala at taman o kadal-dal mga malaikat na itong kaliwan sa kanila Allah ta'ala Andi kuwa siku biaro nama aku siku mga kaum na Musa Nabilah Nuh na kenapa kira ini punya adalah agen ke ini bukan adalah Allah Subhanahu wa taala
umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kiat ko o Isa alaihi salatu wassalam ay malala na sumat to Nabi na impagero walau ta'ala diyan kay ulan-ulan ang babarakat asatiman ang kagagawi at tuwa ni Susan ibulan-ulan natigil na ya Allah nakantay na rin sa pinagulong natigil na pakubat na kung wakulan Rasulullah pakipakubat na kung anak ko mapresya ka na nauman na Ramadan na anak mapapadala mula sa ating anak kagagawi asumat mapunaman kanurong tungwa di Susan ibulan-ulan lama kalami walau mga nabi na pinagapaliran ko na utalang balik sila na umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang sila na magpanasadyan kaya ibu at tak adila ay kubagay Allah subhanahu wa ta'ala si kukuman ulan-ulan Ramadan ulan-ulan Ramadan Allahu Akbar mga pangaremisi ko Allah subhanahu wa ta'ala iman to na katorang naman isa na bumidang sa mararas akabutong oy marasa akabutong nabutaw nagusto mga turok-turok si pagtunat na wakal dumi nayang alalag na miyak pindiratan miyak sepitano miyak jiyan dan wakil ito pamada mga turok-turok pantak musik Allah subhanahu wa ta'ala kalau di maglukarang lagi mo ang apagno at sobrang sa atin na pera ka to mabalik ang tubuan hendak melatanawa kami paginaw ta kapanta Allah pinagupta pagdesa panambay ka sa tayo dan kanta musik Allah kalau ngamaw na tiga bulan sa isa lipat ito kami nakapagdaw yung mata ka tumulang lagi ng lupa o di buwag ya surida baru ngaman pamimikiran na o pamaka yung otomas sa apamana sisaring kang lagi yung kaya bakar ng tanong yung muto ako asusukat ng tanong ako o pamaka ka siya yung kaya bakar ng tanong ng pwede kang mapipirang ito nalita mo ito pangulaw ng kanya so Allah na dito yung tuwakan ng tanong siya o pamaka dito yung tuwakan ng tanong siya laki pa kayo man na suminututan sa kwarto na minututan siya lagi ni talo mapululaw na kali talo karon presa sa biya mo ko akatang tano abigay balik ang Allah subhanahu wa ta'ala adu mana kokosin ng manusia lagi utap ini alladina yu'minuna bil ghaib so sira no to apa perhatian nila lagi ang utabigay atoto igagay bolong ka dili na niya kay dero kumpul amat anak udah dia apa yang pikiranmu nak udah dia akan udah gitu surga Allah subhanahu wa ta'ala cuma udah apa api itu yang mau kiamat lagi nanikai nah sadar sama tahu apa latihannya lagi yang untuk ilmu lebih nasihat mga tuanya makuto dia makuto kalau mga pamimikiran na madala di pupusa kadang-kadang di pupusa kami kinukat ba niya ng palatihan keparatian isa gitu ilmu gaib mapanggulaw na sa yamul kiamat apakah tindak sumarit bisa kantawan at 500 na mga titindak dan apakah dalam api yang dapat ikan ke manusia nasuka dan panganangan ko dunia na dirong pangabulong kalau gimana lang ko mapanggulaw na si kuya mo kiamat na mga tao niya buwasa sa bulan-ulan Ramadan na madalang na pemabagyan utama kabar mga batrinkan apusin ko surga apaganan walau tala sa mga tao mga barapuasa Allah mga barapuasa anong manusok pamimikiran na o pamakabangan ng pangakanaw Allah o pamakabangan ng pangakalasi sa diyang utama sa kapituhutan ka lasunod sukadan dan mga panaw mga panaw na yung kapitulong ati asudin sukanudan kaya ka pangikakan inuwalau dalan na yung kapitulong sa kawak sabab sa diyang utwa kailo sa diyang utwa na pinawalau dalan mga tao na pangwas iman to berdasar pada Allah yang beda dia rumah syaitan ya perasaan syaitan dalamna ipapala tanu si Allah taala kaya mga niyawatan
Apalala semua amal banda. Tanda mana kasih Allah Taala. Hari ini kamu Allah Subhanahu Wa Taala. Mga pag-remisi ko Allah. So kamatanya. Ati akan memberi yang baik sisanya yang keadaan pak. Kami kadang maparunin yang pada Allah Taala Nabi untuk dipangkat. Ati akan memberi yang presiden. Banyak lagi sisanya untuk ini. Kami kadang maparunin surila Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu pada nanti yang sekitar bina teknologi. Allah. Ayat bila important tiap sudah pasukan untuk mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala ini mengadai dengan pengarimi. Ini bulan yang ke ibadah. Sisa yang kaya ulan-ulan Ramadan. Dan ini mengadai yang apa mengumpulkan terus Allah Subhanahu Wa Taala mengajukan Allah. Ya ayuhan ladina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayuhan ladina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini mengadai yang apa mengumpulkan manusia antara siupak tanu. Supakir Allah Subhanahu Wa Taala. Hei bangsa manusia, hei ni marafia lah tujuan. Kenapa kaya sobiulah Rasulullah? Sudah Allah Subhanahu Wa Taala puasa bulan-bulan Ramadan. Sadakar nukiat pamuasirun walam alala namanya ngaudani. Kalu angkalu makaswa manangkila. Angkalu makaswa manangkila. Yang kaya kapan nangkila ini saya wah, angkalu makaswa manangkila saya. Anak dia utuhan langun nak pihak alam Allah Ta'ala lantan turun makaswa nanti mengapa ini dibuang kalau pada patang yang kaya rila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sisa dia butuh kita 20 aku butuh yang di Ramadan ayat 3 ulangi nah sampai dah keempat ayat 40 dunia dia butuh kami awak korna ayat tunggu lagi utama penambal kau dari suwalo kurang pelurahudan lagi ikan 20 bisa ikan 20 aku telur ikan 25 ikan 20 itu bala pagaremi semua bala anak bitu itu tahu ini kan sudah lo pagalai awal Ramadan sama saja yang dia usia dia sampai asuh akhir awal jangan ayat yang lawan itu masih 20 Sehingga 20 itu aku berpikir dunia. Ayat nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus mulailah berpadu. Nasiku masa Ramadan. Dan itu berapa Boleh kalau si kono telah pada kalau pejabat dulu. Dia butuh kepada dia kita kepada Ya awal al-awalin, ya akhir al-akhirin, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi,
لا يملك الجلال والوسع من سلطانه. الله الله يا ارحم الراحمين يا رحمن يا الله. الله يا ارحم الراحمين يا رحمن. الله يا ارحم الراحمين يا رحمن. الله يا ارحم الراحمين يا رحمن. اللهم اجعلنا من النار يا الله. اللهم اجعلنا من النار. اللهم اجعلنا من النار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم انا نعوذ بك من عذاب ونعوذ بك من عذاب جهنم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا الله يا الله قلنا منك يا الله. اليوم يا الله كثيرا يا الله كثيرا يدين يا الله سبقته إلى بيان يا الله كثيرا يا الله kuburuk kesini ya Allah. Cukup dulu menolakmu dan bunuh Nabi. Cukup dulu saya ya Allah. Bilai kami ya Allah. Maafi kami ya Allah. Ya Allah kami namirka ya Allah. Seluruh yang bisa menjadi masyarakat. Nah, Adam tahu kita. Lihat konstruksi sebagai ulang-ulang Ramadan yang lalu. Sadakar untuk kami membuat pemainnya ya Allah. Mengamalkan dia dari kasihan dia dalam Allah. Ya Allah, bilai kasihan ya Allah. Semangat ya Allah. Bilai kasihan ya Allah. Semangat ya Allah. Bilai kasihan ya Allah. Setiap pada waktu ya Allah. Ya Allah, pemilik mereka ya Allah. Beliau semangat Nabi mengamani. Setiap pada waktu ya Allah. Beliau turun dalam surga. Ya Rahman. Ya Allah kami masa itu malaimu nampaknya sami kami mengapakan semangat kami mengapakannya biar dapat kita sabar-sabar kepada pada ya Allah. Ya Allah kami berkaya nampaknya sami kami Allah mengampuni kami dunia daripada nasib akal kisah yang berkema kita yang ini kamu sudah terkena pasal kami kamu sudah ada ya Allah kami kita boleh apa ya Allah. Kau boleh dia punah dia kaya ini kita boleh satu dia ya Allah. Kau boleh mereka ya Allah. Semangat kami tapi masih ya Allah. Tuhan Allah kami dia rasa apa kami rasa agar apa pada ini ya Allah. Ya Allah boleh mereka semangat dan kami jalan ya Allah. Kau mani ya Allah Tuhan kita kira. Mari mu panggil ya Allah. An makan apa pasal ini dia masih supaya ya Allah mereka ya Allah. Aduh masuk kami ya Allah. Apa ada yang tidak akan kita bicara kepada Allah Bapa. Sangat kita ni Allah sangat kuat. Pada kami Allah. Anbaga ya Allah. Apa pasal ini paling daya seorang ini. Rabbana Allah wa ila taqabbal lana al-akhirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. रमजान का महीना रुखसत हो चुका है. अब चांद नए माँ का नजर आ गया है. रमजान का महीना रुखसत हो चुका है. अब चांद नए माँ का नजर आ गया है. सब जग के मुसलमान ईद मना रहे हैं.
magandang umaga po sa lahat. Dito po ngayon sa Barangay Trinchera, Tayud, Pangasinan, kung saan nakatapos lamang po. Ito po ang Idil Fitr ay isang kapistahan Muslim na palatandaan ng katapusan ng Ramadan. Isang banal na buwan ng pag-aayuno. Ang sa Arab po ay ang Eid. Ang ibig sabihin ito ay kapistahan. Habang nahulugan naman na putulin at wakasan ng pag-aayuno. Kaya masagisag ang pagdiriwang ng Idil Fitr bilang pagkatapos ng panahon ng pag-aayuno. Pagkalipas ng katapusan ng buwan ng Ramadan, kasama po natin si Ustad Ahmad. Ustad Ahmad, assalamualaikum. Ano po bang yung mensahe ngayon sa ating mga kapatid na Muslim sa buong Pilipinas? Nagpapasalamat kami sa lahat ng nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Lalo-lalo na sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan kami ng buhay upang kami makapag-fasting, makapag-ano yung sa buwan na Ramadan. Lalo na ngayon ay naipatayo pa namin ng pagsasala ng Idil Fitr. Maraming salamat po, Ustad Ahmad. Maraming salamat po.